Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ja sam danas najsretniji čovjek ovdje u ovoj sjenini. Vjerujte mi, Allah dragi mi je ispunio evo želje koje sam dugo tražio. Zahvala samo pripada Bogu, gospodaru svih svjetova. Neka je mir i spas na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na njegove drugove i na sve one koji su preselili na onaj svijet sa vjerom u jednog Boga. Esselamu alejkum, dobar dan i dobro nam došli svi vi danas ovdje koji ste svojim prisustvom još više uveličali ovaj naš najljepši trenutak, svečano otvorenje prelijepe nam džamije. I da naravno tu veliku radost podijelite sa nama. Posebno selamim i pozdravljam uvažene goste koji su pored svojih obaveza odvojili ovo vrijeme da svojim prisustvom još više uveličaju ovaj događaj. Sve ovo što svi mi ovdje danas vidimo, rezultat je prije svega vjere u Boga, skupa sa našom idejom, našim odricanjima, bilo da se radi o novčanoj ili radnoj pomoći, bilo da se radi o samo duhovnoj pomoći, jer mora se priznati da bez jedne od ovih karika u lancu ne bi ovo danas doživjeli. Ideju i glavne temelje ove džamije dali su i pomogli i započeli 1987. godine na čelu sa tada njihovim predsjednikom Hajrić Mehmedom, a uz njega su bili Osmanović Mustafa Buljić Ismet i sada već rahmetli Husein Smajlović zvani Čiča i Omer Mustafić. Pred sami rat na ovoj džamiji bio je postavljen jedan dio bakra na kupoli, bili su izgrađeni zidovi. Naravno, za vrijeme rata opljačkan je sav bakar, a pored bakra porušene su još dvije džamije, stare naše dvije lijepe džamije, malešne džamije, ali tako nama drage, nedaleko od ovog mjesta, i one su bile sagrađene na početku 20. vijeka. Međutim, odmah po povratku u ovu našu lijepu sjeninu, otpočeo je i vjerski život, a samim tim gdje ima vjerskog života počele su se rađati pametne i lijepe ideje oko dovršetka izgradnje ove džamije. Prvu inicijativu dali su i u djelo pretvorili naše džematlije iz Amerike, koji su isključivo svojim sredstvima sagradili munaru visoku čak 52 metra i 30 centi. Oni kažu spomeni ovi 30, nek se zna. A sada s ponosom mogu reći da je to do sada najviša munara u Bosni i Hercegovini. Međutim, ova munara, ovaj minaret, njihova ideja i sve ovo što sam malo prije rekao, probudila je nas, ostale džematlije u Sjenini. I ne samo u Sjenini, u Evropi, u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj i tako dalje, koji su svojim angažovanjem otpočeli sa nastavkom gradnje. Ali tada još jednom uskaču džematlije naše Sjenine, koji su u Americi bili i koji su na moj zahtjev, odnosno na moje molbu kao predsjednika građevinskog odbora finansirali centralno grijanje u džamiji i imamskoj kući. Nakon svega toga formira se ovaj građevinski odbor koji je ovo sve priveo u kraju, koji je samo za 1,5 godina uspio završiti više od 40% radova na ovoj džamiji. Tu su se posebno istakli Mešinović Mujo, koji je skupa sa svojim sinom dao veliki doprinos isključivo u svom majstorskom radu, kao i Begić Enes, koji je na skoro isti način ugradio sebe u ovu prelijepu džamiju. Pored njih još bi istakao jednog vrijednog člana građevinskog odbora,
koji je meni lično bio na pomoći, davao mi upute, ideje, pomagao mi, sugerisao, a to je moj prijatelj Refik Mešinović, koji je također član građanskog odbora. Ja ne mogu sa ovog mjesta, a da ne spomenem i sve ostale članove građanskog odbora koji su na svoj način, na čelu sa mnom, pomogli mi i pomogli ovim mještanima i Sjenjanima i pomogli da dođemo do danas, do ovog svečanog trenutka. To su Osmanović Husein, zvani Kemo, Osmanović Mustafa, Mustafić Nisvet, Hasić Ševko, Mustafić Hasan i Okić Sabrija. Svi oni su dali veliki doprinos da danas svi Sjenjani mogu ponosno dočekati svoje goste. Imaju šta pokazati tim gostima. Veliki doprinos dala je opština Doboj, koja na čelu sa načelnikom Obrenom Petrovićem donirala, ili bolje reći povratila bakar na ovoj džamiji. Ne mogu a da ne istaknem i veoma značajnu pomoć opštine i njenog načelnika Obrena Petrovića, koji je uložio i velika sredstva u asfaltiranju prilaza džamiji. I ne samo prilaza džamiji, u asfaltiranju puta, glavnog puta oko Sjenine. Mi se nadamo da ćemo i dalje imati veliku suradnju sa ovim načelnikom Obrenom Petrovićem i sa ovom opštinom, našom opštinom Doboj. Ne mogu a da ne istaknem na kraju i veoma dobru suradnju sa Medžlisom Islamske zajednice Doboj i ovom prilikom se zahvaljujem glavnom imamu Efendi Bajri Džafiću, koji je uvijek bio tu kada je trebala njegova pomoć. Neka mi halale, neka mi oproste svi oni koje nisam lično pominjao i njihova imena iznosio. Ja im se u ime ovog odbora, u ime ovog džemata od srca zahvaljujem. Na kraju svima vama želim ugodan i što prijatniji boravak u našem selu. Dobro se osjećajte, mi Sjenjani smo gostoljubljivi ljudi. I ovo na kraju ja vas molim, dobro upamtite i prepričavajte da nam je bilo lijepo u Sjenini. Molim Boga jednog jedinog da nas sve pomogne i učvrsti naše korake na putu vjere, dobrih dijela, istine i strpljenja, kako ne bismo bili oni koji su gubitnici. Eselamu alejkum.